Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Thumma amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür bayanın andan arı okunulantabız. Neşe'etuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Aftar rahimahullah etti. Allah'tan elçisinin yaşlık kezi ösmürlük doğru. Aftar rahimahullah Peygamberimizden yaşlık doğrunan Peygamber bolğunçu bolğan manilü okuyalarga toktop ötöt. Bul bölümdü 5 etapka bölsök bolat eken. Ve tuwfiye abuhu sallallahu aleyhi ve sellem ve huve hamlun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den atası apasının boyunda bolğan kezde alamdan öttü. Ve qila ve lehu şehran ve qila seb'a ve qila seb'a ve qila mata abuhu ve lehu 28 şehran. Kebir alimler aytışat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem törölüp 2 aylık bolğan kezde atası alamdan ötkön dep aytışat. Kebir alimler bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem törölüp 7 gün ötköndөн keyin atası alamdan ötkön dep aytışat. Alemi kebir alimler bolsa atası 28 aylık bolğan kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 yıl 4 aylık bolğan kezde jaşı 2 yaş 4 aylık bolğan kezde atası alamdan ötkön dep aytışat. Birok Allah bilүүчү köpçülük alimlerden pikirine körö yenesi Peygamberimizga boyunda bolğan kezde törölböstөн murda atası alamdan ötkön. Jana sahih sözgө körö da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem atası Madina'da alamdan ötkön. Ve matet ummuhu ve huve ibnu 4 sinin ve qila 6 senevat. Yenesi bolsa, apası bolsa 4 yaşka jetken kezde alamdan ötkön. Kebir rivayatlarga körö yenesi 6 yaşka tolğan kezde alamdan ötkön dep da aytışat alimler. Mına uşul söz küçtüyrök. Ve kefelehu sallallahu aleyhi ve sellem cedduhu Abdülmuttalib. Apası alamdan ötköndön keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de çoğun atası Abdülmuttalib öz kepildigini alat. Felemme belaga 8 sinin ve şehrayn ve 10 ayyamin tuwfiye cedduhu Abdülmuttalib fevaliyehu ammuhu Ebu Talib. 8 yaşka tolup 2 ay 10 gün bolğan kezde çoğun atası Abdülmuttalib da alamdan ötöt. Andan keyin amekisi Abu Talib öz karamagını alat. Emne üçün amekileri arasından Abu Talib öz karamagını aldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de başka amekileri de bar ele. Abu Talib'tin baldары köp boluusuna karabastan öz kepildigini aluusunun sebebi hikmatlarının biri alimler жооп берип aytышат. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den atası menen Abu Talib bir eneden törölgön eken. Başka amekileri bolsa başka eneden bolğon dep aytышат. Oşonduktan öz karamagını algan Abu Talib mına uşul sebepke körö da dep aytышат alimler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Şamga sapar kılуулары. وَلَمَّا بَلَغَ 12 سنة وشهرين و10 أيام خرج مع عمه أبو طالب إلى الشام. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaş 2 ay 10 gün bolğan kezde amekisi Abu Talib menen Şamga qaray saparga çygat. فَلَمَّا بَلَغَ بُصْرَى رآه بحير راهب فعرفه بصفته فجاءه وأخذه بيده
Қачан Бусра деген жерге жетіп келішкен уақытта Бахира деген рахиб keçil көріп қалады. Жана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды пайғамбарлық сипаттары менен таныйды. Келіп қолынан қармап, وقال هذا الرسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. Жана айтады, бұл аламдардың Раббисінің елшісі болады. Мұны аламдарға райым қатары жібереді. Мұның себебін андан сұрашқанда, мұны қайдан білдің деп сұрашады. Ал айтады, иннакум хина aqbaltum min al-aqabati lam yabqa hajarun wala shajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa linabi. Ал жауап беріп айтады, сілер тетігі дөңсөден өтіп келе жатқаныңарда bir taş, bir дарақ қалбай бұл балаға сажда қылды дейді. Адатта бұл таш дарақтар пайғамбарға ғана сажда қылады дейді да, мына ушундай жооп берет. Өз китептеринен бұл сыпаттарды билет. Кейін айтады, wa inna najiduhu fi kitabina mawsufan wa 'inda man taqaddamana ma'rufan thumma qala li Abi Talib. Biz аны өз китептерибизде сыпатталгандыгын билебиз. Бизге чейинкилерге пайгамбардын кабары белгилүү. Кейін Абу Талибке насаат кылып айтады. Лаин qadimta bihi Sham la yaqtulannahu al-yahud. Эгерде бул бала менен, бул Мухаммад менен Шамга бара турган болсоң, яхудилер аны өлтүрүп коюшат деп алып барбоону кеңешин берет. Faraddahu khawfan alayhim minhum. Анан Абу Талиб яхудилерден коркуп, чочуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды артка кайтарат. Башка бир кишини шерик кылып пайгамбарыбызды артка кайтарып жиберет. ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام حديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها. Кейін пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялы эми үйлөнгөнгө чейин. Кейін пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадичанын кызматчысы Майсара менен бирге Шам жергесине соода максаты менен сапарга чыгат. Кийинчерээк бул. Али бери Хадича радиаллаху анхага үйлөнбөстөн алдын. Хадича энебиз Курайштеги бай аялдардан болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аманаткөйлүгүн угуп, бериле турган акыдан көбүрөөк беремин деп сунуштайт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам макул болуп, кызматчысы менен бирге Шамга карай соода максаты менен сапарга чыгат. فلما قدم الشام نزل ظل شجرة قريبا من صومعة راهب. Качан Шамга жетип келген кезде, бул экинчи сапар. Насрани болгон кечилдин ибадатканасынын жакынындагы дарактын көлөкөсүнө дем алуу үчүн отурат. Ошондо факала рахиб ма назала тахта hadhihi shajarati qattun illa an-nabi. Ошондо жанагы кечил айтат. Бул дарактын астына пайгамбарлар гана түшөт болчу дейт. Ва кана Майсара якул: "Иза канат al-hajira washtadda al-harra nazala malakan min as-sama anzuruhuma yudhillanihi." Майсара кебир пайгамбарлык белгилерин көрүп сапарда айткан экен. Сапарда бирге болду, Шамга барып кайтты энди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен. Сапардагы кебир пайгамбарлык белгилерин көрүп айткан экен. Күн ысык болгон убакытта асмандан эки периште түшүп, көлөкөлөп турганын өз көзүм менен көргөнмүн дейт. Walamma raja'a sallallahu alayhi wa sallam min safarihi zalik wa tazawwaja Hadijata bint Khuwaylid. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошол Шамдан сапардан кайткандан кийин Хадича бинти Хувайлидке үйлөнөт. Умруху 25 сана ва шахран ва 10 айям ва кира гайру залик. Ошол убакыттагы жашы 25 жаш, 2 ай 10 күн болот. Мындан башка сөздөр дагы бар. Walamma balagha sallallahu alayhi wa sallam 35 sana shahida bunyan al-Ka'ba wa wada'a al-hajar al-aswad biyadihi.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 35 жашқа жеткен кезде, шыққан кезде Кабаның қайра құрылуысына куә болған, қатышқан. Мындайша айтқанда қатышқан. Жана Хажарул Асуадты, жана қара ташты деп қойыңыз ғой, Хажарул Асуад, қара таш. Ошоны өз қолы менен қойған. Бұл оқиға атақты. Меккеге сел келіп, Каба құлап түше тұрған авалға келіп қалғанда, Құрайш урусы өзара келишип, Кабаны қайра құруға мақұлдашады. Бұзып башташқанда, Аллахтың үйі бұзуға келгенде, Аллахтың үйін бұзсақ қандай болар екен деп, анан араларынан Валид ибн Муғира бұзуға кірішеді. Қараса анан бір балай жетпегенде Валид ибн Муғираға. Башқалар да қошылып Кабаны бұзуға кірішеді. Анан Кабаны өз авалына келтірішіп, қайрадан тікелешеді. Анан мушриктер бір мал арам ақшаны бір тыйынын аралаштырбай, сүтқорлықтан табылған, зынадан табылған, зұлым арқылы табылған мал, мындайша айтқанда ақша аралашпасын деген мақсат менен ақша жинап, адал малдан, адал ақшадан ақша жинашып Кабаны тікелешеді. Кабаны тікелеудегі ақша сүтқорлықтан, зынадан, зұлымдан, бір арам ақшадан болып қалбасын деп өзара келишеді. Анан адал ақша менен Кабаны қайра тікелешеді. Адал нафақа, адал ақша жетпей қалып, анан азыр біз Хижрул Исмаил дейбіз. Кабаның айланасында тұрған ай сияқты бөлігі қалып кетеді. Азырдағы Кабаның бір тарауында ай сияқты бір кішіне бір жері бар. Ошол жері қалып кетеді. Негізі Ибрахим алейхиссаламның уақыттағы Каба өз ішіне ошол кемтік жерді да өз ішіне қамтиды. Құрайш адал ақша жетпей қалған кезде Кабаның кемтік болып тұрған ай сияқты жерін таштап қойышады. Ошол бір бөлігіні таштап қойышады. Кейін құрып тікеле бүтіргенге келгенде Кабаны емі көтерішті. Хажарул Асуадты қоюға келгенде жаңжал шығады. Өзара талаш тартыс шығады. Ким қойот, қайсы уру қойот, бұл емі қадыр барқ. Анан ким ешіктен бірінші болып кірсе, Меккенің ешігінен ким бірінші болып кірсе, ошол кишини өзара ортоғызда өкім шығарушы қылауыз деп келішеді. Bir çeçi oşol Kaba'nın eşiğine, Mekke'nin eşiğine kim birinci bolup kirse, oşonun çeçimine başı yemiz, oşoğa kelişeviz deşet. Allah Taala'nın kaloosu menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinci bolup eşikten kirip geledi. Anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın kaloosu menen mına uşunday çeçim çıgarat. Ar bir urunun başçısı kelip bir ridаны, rida degeni iyinge taştalıuçu bir materyal, bir kiyim. Şu iyinge taştap жүрөт. Bir materyalda alıp bir ridаны karmap, anın üstünü Hajarul Aswadты koyup, kötörüp, anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz kolu menen Hajarul Aswadты öz orduna koyot. Oşol ridaga salat koyot Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hajarul Aswadты, anan Hajarul Aswadты Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötörüp, oşol ridanın aylanasından ar bir urunun başçısı dağı karmap, anan Hajarul Aswadты öz orduna koyuşat. Anan ayta turgan nerse, baştan baş kelip, men koyomun dep aytkan jok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oşol eşikten birinci bolup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan kaloosu menen kirip kaldı. Bul nersege Kurayş makul boldu. Anan bir urunun biri kalıp biri koyu turgan bolgon jok. Bar uru bul nersege katıştı. Oşonduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hajarul Aswadты öz kolu menen koygon eken. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı kezinden tartıp 35 yaşına jetip Kaba'nın kayra kurulup tikelenip Peygamberlik yaşına çeyin bolgon negizgi okuyalarga mına toktop ötüldü. Biz hazır kıskaça toktop öttük. Ema hazır her bir orunga kıskaça toktolabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in apası Amine. Cana atası Abdullah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
ошол энесинин боюнда болгон кезде атасы ааламдан өттү деп айттык. Жана кээ бир аалымдардын пикирине көрө төрөлүп 7 күндөн кийин, кээ бир аалымдардын пикирине көрө төрөлүп 2 айдан кийин ааламдан өттү деп айттык. Атасы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын энесинин боюнда кезинде төрөлбөстөн мурда ааламдан өттү деп айтылынды. Атактуу пикир дагы мына ушул. Туура сөзгө көрө апасы 6 жашка чыккан кезде ааламдан өтөт. Кээ бир риваяттарга көрө 4 жашка чыккан кезде ааламдан өтөт деп айтылынат. Бирок туурасы 6 жашка чыккан кезде апасы Амина ааламдан өтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим болуп төрөлгөн. Жетим бул атасы өтүп кеткен адам. Балага жаштан жетпеген балага айтылат бул жетим деп. Балага жаштан кийин биз аны жетим деп айтпайбыз. Жетимдиктин эң жогорку даражасы бул төрөлбөстөн мурда атасы өтүп кеткени. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Куранда айтылат: "Алам яжидке ятимен фаава", о Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, biz seni жетим абалда таап башпанек бербедикпи деп айтылат. Кала берсе, жетим абалда өстү. Энесинин боорунда боло албады. Бани Саатта болду. Ошол жерде эмизилди. Ал жерде 4 жашына чейин болду. Бани Саат урусунда болгон кезде көкүрөгү жарылып, бул окуядан кийин энесине кайтып келди. Энесинин колунда да көп болбой, энеси дагы аламдан 6 жашка чыккан кезде аламдан өтүп кетти. Ошондуктан жетимдик инсанды жогорку бир максаттарга жетүүдөн тосуп койбообуз керек. Туура бала бирөөнүн колунда калгандан көрө атасынын тарбиясын алганы жакшы. Атасыз калгандар келечеги жок деген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим эле, бирок пайгамбар болду. Ислам үммөтүнүн имамы, ислам үммөтүнүн башчысы болду. Жетимдик кишини үмүтсүздүккө түшүрүп койбоосу керек эч качан. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы Абдул Мутталибтин кепилдигине өттү. Апасы өлгөндөн кийин, апасы аламдан өткөндөн кийин. Абдул Мутталиб ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 8 жаш 2 ай 10 күн болгон кезде ал киши дагы аламдан өтүп кетти. Андан кийин амекиси Абу Талиб өз кепилдигине Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Шамга сапар кылуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 12 жашка толгон кезде 12 жашында амекиси Абу Талиб менен бирге соода максатын көздөп сапар кылды. Экинчиси Хадичанын кызматчысы Майсара менен Шамга соода максаты менен сапар кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуусунан алдын бары жогу 3 жолу сапар кылган деп айтышат алымдар. 2 жолу Шамга сапар кылганы, 1 жолу энеси менен бирге Мадинага сапар кылганы айтылынат. Шамга карай Абу Талиб амекиси менен сапар кылды. Аны жолдон Бахира Рахиб деген бир кечил пайгамбарлык белгилеринен танып калды. Жана амекисин бул баланы Шамга алып баруудан кайтарды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды. Бахира Рахиб пайгамбарлык сыпатынан таныды. Муну кайдан билди дейилинсе, Насаралардын китептеринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баяны келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу айтылган. Ошол китептерде айтылган. Азыр өзгөртүп жиберишсе да, алардын китептеринде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык белгилери айтылган. Бул нерсени алар жашырууга аракет кылышат. Мына Кур'ан-ы Керимде аят бар: "Фавайлул лиллазина яктубунал китаба би айдихим, сумма якулуна хада мин индилlah." Китепти өз колдору менен жазышып, кийин бул нерсени Аллах Тааладан деп айтышкан адамдарга тозок болсун деген. Азыр алар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу айтылган нерселерди өзгөртүшкөн. Кала берсе, ошого карабастан кээ бир нускаларда бар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу. Яхудилер бул нерсени билишет болчу өз китептеринен. Ошондуктан акыркы пайгамбар арабтардан чыккандыгы үчүн көрө албастык кылышып баш тартышты. Сапардагы дагы бир нерсеге токтоп өтсөк, бул баланын пайгамбар экенин кайдан билдиң деп суралганда,
Бахира рахиб, Бахира айтты, сілер тетігі дөңсөден өткен уақытыңарда бір таш қалбай, дарақ қалбай, сажда қылды бұл балаға деп айтты. Бұл нәрселер пайғамбарларға ғана сажда қылады деп айтты. Сура туылады. Қантип Аллахтан башқаға сажда қылынады? Жауап беріп айтылады, бұл сажда ибадат саждасы емес, тахия саждасы, салам бауынан болған саламдашу саждасы. Біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жаны бар нәрсе сажда қылған жоқ. Дарақтардың саждасы деп айтылып жатады. Бақ дарақтардың, таштардың саждасы деп айтылып жатады. Жана сажда қылу сүреті Аллахқа белгілеу. Бұл сажда ибадат саждасы емес. Бұл ибадат саждасы Аллахтан башқаға болмайды. Алдыңғы шариаттарда бұл нәрсе бар болчу. Сажда қылу сияқты саламдашу бар болчу мұрдағы шариатта. Бұл нәрсе біздің шариатымызда жоқ. Жоққа шығарылды. Юсуф пайғамбардың туғандары ата-енесі Мисирге кіріп келген кезде «Вахарру лаху суджада». Ошол сажда қылды деп айтылынады. Саламдашу бауынан болған сажда дейді. Азыр деле Индияда сажда қылғандай саламдашқанда енесіне урмат көрсетіп бұтына жығылады, чүгөлөйді. Бұл біздің шариатымызда тыю салынған арам болып саналады. Біздің шариатымызда бұл нәрсе ибадат манисінде болбоса да, бұл нәрсе арам болып саналады. Ибадат мақсатын қылбай, урмат манисінде болса да, мұндай саждадан бұл нәрседен шариат қайтарады. Қалай берсе иілу арам болып саналады. Егер біздің шариатымызда бұл нәрсе ибадат манисінде болбоса да, бұл нәрседен шариатымыз қайтарады. Мысалы, бізде да жаңы келін келген кезде иіліп салам береді қайната қайненесіне. Бұл нәрсе арам болып саналады, бұл нәрседен шариат қайтарады. Бирок ширк деп айтпайбыз. Ал ибадат қыламын деп сажда қылған жоқ. Кейбірлер ширк деп айтышады, бұл ширк емес. Мақсаты урмат қылып иіліп салам беріп жатады. Бұл нәрсе шариатта қайтарылған ширктің алдын алу мақсаты менен. Бахира рахиб туралы бұл оқияны сахих же сахих еместігінде алымдардың ортасында талаш тартыш бар. Кейбір алымдар заиф деп айтышады, кейбір алымдар сахих деп айтышады. Жалпысынан қысса, бұл оқия сахих, бирок бұл туралы оқиялардың ішінде сахих болбаған оқиялардағы бар. Сахих емес оқияларда бар. Ошол жерде Абу Бакр менен Билал болған деп айтылады. Бұл туралы бір риваятта бұл сахих емес, мункар болған риваят. Абу Бакр радиаллаху анху Билал радиаллаху анхуны кейін азат қылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 12 жашта болған ал кезде Билалдың азат қылынуысы құлдықтан, пайғамбарлықтан кейін болған. Екінші сапары Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хадишаның құлы Майсара менен Шамға шыққаны айтылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сода қылған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арзылаған ақшаға Меккеде қой баққаны риваяттарда келген. Жана бұл орында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдың сода қылғаны айтылынды. Мүмкін болушынша киши бирөөнүн колун карабаганы жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна атьяба ма акала ар-раджулу мин касбихи." Кишинин эң абзел адал жегени дейт. Адал жеген нерсеси бул өз кесиби аркылуу таап жегени дейт. Ошондуктан бир кесиптин ээси болуш керек инсан. Ошол кесип аркылуу нан таап жеш керек. Шариат илимин дүйнө табуу максатта үйрөнбөө керек дагы. Айта турган нерсе, анда акыреттеги сооптордон куруу калат. 5-6 сүрөнү үйрөнүп алайын, анан маарекеге барып Куран окуп, никеге барып акча табам деген максатта шариат илимин талап кылуусун үйрөнүүсү бул ошол инсандын ниетин бузуктугуна далалат кылат. Бирөөнүн колун карабай ар бир инсан өзү аракет кылуусу керек. Дагы бир пайда Хадиша энебиздин соодасына чыкты деп айтылынды. Алымдар айтышат, бул сооданын түрү сооданын музараба түрү болгон деп айтышат. Акча Хадиша энебизден иш болсо, мээнет болсо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан болду. Музараба тууралуу мындан башка далил жок деп айтышат алымдар. Алымдар музараба соодасынын дурустугуна алымдардын өз ара ортосунда ижма бар, бирок таянган далили мына ушул айтылган хадис деп айтышат алымдар. Хадиша энебизге үйлөнүүсү, бул Хадиша энебизге үйлөнүүсү сапардан кайткандан кийин деп айтылынды. Майсара Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге сапарда болуп, ал кишиден көргөн нерселерди Хадиша энебизге айтып бергенден кийин Хадиша энебиз жуучу коет. Пайгамбарыбызга өзүн сунуштайт. Кээ бир риваяттарда Нафиса деген досуна айткан экен:
Кейін бұл аял пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламға айтқан. Сунуш эмне болгондо да Хадиша энебиздин өзүнөн болгон. Туура эми адатта жигит өзү үйлөнүүнү сунуштайт. Кыздын өзү же атасы келип өзүн сунуштоосунда бул нерседе эч кандай айыптоо жок. Умар радиаллаху анху кызы Хафсаны Абу Бакырга сунуштаган, кийин Усман радиаллаху анхуга сунуштаган, акырында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга сунуш кылды. Эми бул нерседе кээде аталар уялат. Алымдар айтат, кыз чыгаруу бул бирөөгө кул кылып берүү деп айтышат. Кыз чыгаруу бул бирөөгө кызыңды кул кылып берүү деп айтышат. Ошондуктан кызыңызды кимге кулдукка берип жатканыңызга карап коюң дегени. Атасы өзү барып баланын таквалуулугун карап көрүүсүндө эч кандай айып жок. Бала намаз окубайбы? Эмне иш менен алектенет? Таквабы, таква эмеспи? Канчалык деңгээлде ыймандуу? Ата барып көрүш керек. Дагы бир пайданы айта турган болсок, жашы канчада деп айтылат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашы 25те болгондо үйлөнгөн. Хадиша энебиздин жашы 40 жашта болгон деп айтышат. Атактуу риваят мына ушул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгөн убакытта 25 жашта болгон, Хадиша энебиз 40 жашта болгон. Мындан башка сөздөр дагы бар. Хадиша энебиздин жашы 28де болгон деген риваят дагы бар. Бул риваят Хакимдин Мустадрагында келет. Хаким Мухаммад ибн Исхактан риваят кылат, Абу Талиб менен Хадича 1 жылда аламдан өтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинага хижрат кылуусунан 1 жыл алдым. Хадича Хажун деген кабырстанга көмүлөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырына түшөт, өз колу менен коёт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебизге үйлөнгөн убакытта анын жашы 28де болгон деп айтылат. Кебир алымдар мына ушул сөз күчтүүрөөк деп айтышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебизге 40 жашта үйлөнгөн деген атактуу сөзгө көрөдө. Санада да күчтүү, жана абалга да туура келе турганы ушул деп айтылат. Анткени пайгамбарыбыздын бардык балдары Хадича энебизден болгон. Адатта аял кишинин ошол төрө мөөнөтү 40-45 жашта бүтөт. 40-45 жаштан кийин аял киши төрөбөй калат. 28 жашта болгону күчтүүрөөк деп айтышат кээ бир алымдарыбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебизге үйлөнгөн жашын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне болгондо да 28 жаштагы же 40 жаштагы аялга үйлөндү. Хадича энебизге үйлөнөр кезде дайыма жашына карап отура берүүгө болбойт экен. Эң негизгиси дининде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына өзүнөн жашы чоң аялды алды. Хадича энебиз пайгамбарыбызга чейин 2 жолу күйөөгө чыккан. 2 күйөөсү да аламдан өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга турмушка чыккан, ар биринин баласы болгон. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага үйлөнгөндө биринчи жолу болуп үйлөнгөн. Биринчи үйлөнүүсү болгон. Азыр жаш бойдок жигит күйөөгө чыккан бир кызга үйлөнсө, бул кызга үйлөнбөдү, кыз албады деп айып көрүшөт. Жок, мындай нерсеге каралбайт. Бул айып эмес. Турмушка чыккан кызга үйлөнүү же турмуштан ажыраган аялга үйлөнүү. Бар нерседе ошол үйлөнүүдө динине, иманына кароо керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы аялга үйлөнгөнүн мына жемишин көрдү. 40 жаш десек 15 жаш чоң, 28 жаш десек Хадича энебизди 3 жаш чоң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан. 2 жолу күйөөгө чыкканына карабастан диндар аял болгону үчүн, адеттүү өтө жакшы аял болгондугу үчүн Хадича энебизге үйлөндү, ушул аялды тандады. Пайгамбарыбызга мал мүлкү менен дагы жардам берди. Хадича энебиз тирүү кезинде башка бир аялга үйлөнбөдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кала берсе аламдан өткөн жыл Амун Хузун деп аталды. Кайгы капа жылы деп аталды. Абу Талиб менен Хадича энебиз өткөн жыл кайгы жылы деп аталды. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам фазфар бизати дин тарибат ядак, береке тапкыр, диндарын алгын деп айтты. Негизи адамдар сулуулугу үчүн, ата теги, мал дүйнөсү үчүн жана иманына карап никеленет. Кээ бир адамдар дүйнө үчүн никеленет. Же ата тегине карап никеленет. Же сулуулугуна карап никеленет. Мына ушулардын эң абзели аял кишиге никеленүүдө. Иманына, динине карап никеленүү керек. 35 жашка чыкканда Каба бузулуп кайра тикеленгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз колу менен Хажарул Асвадты койду. Эшиктен ким кирсе ошону хакем кылабыз дешти.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтың қалауысы менен кирип қалды. Эми бұл маселеден түшүнүлүп қалбасын, ар кимден маселе суралып, жооп алына бербейт. Дуч келди адамдардан шарият маселеси суралып, сакалы болса эле, селдеси болса эле, ислам шариятынын маселелери сурала бербейт. Илимдүүдөн суралат. Куран, сүннөт негизинде чечип бере турган адамга кайрылуу керек. Мына ушул кыскасы, иншааллах, кейинги сабагыбызда дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Аллах Таала илимине амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Аллаху алам, саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.